sada, faraone, došao je trenutak da te zauvijek uništim. Zmaju, uništi njegovog mačonošu i njegove životne bodove. Stani, Marik! Posebna sposobnost tvog zmaja podrazumijeva da njegova druga usta moraju napasti svako novo čudovište na mojoj strani polja. A to znači da prije nego me uništiš, tvoje čudovište mora napasti moju plazmu obnove. Znaš što sad slijedi. Plazma obnove ponovno se formira. A svaki put kada se čudovište formira, ti moraš izvući još 3 karte iz svog špila. To nije moguće. Kad god se plazma obnove pojavi na igralištu, moj zmaj automatski napada. A pošto je plazma obnove pod Jugjevom vlašću, formirat će se ponovno na njegovoj strani igrališta, a ja ću morati uzeti 3 nove karte. Onda će moj zmaj ponovno napasti i tako će to ići u krug. Prvo napad, pa formiranje, pa izvlačenje. Moja će egipatska božanska karta nastaviti jačati svaki put kada izvučem karte, ali to nije važno, jer sam u zamci. Nema izlaza iz ovog. To je točno, Marik. Jednom kada izvučeš sve karte, automatski ćeš izgubiti dvoboj. Ne, to nije moguće. Koliko god jaka bila tvoja božanska karta, sva čudovišta imaju slabu točku, a zmajeva slaba točka krije se u njegovoj posebnoj sposobnosti, u napadu njegovih drugih usta. Ne vladam svojim božanskim čudovištem. Sve dok djeluje Jamijeva lobotomija, moj će zmaj nastaviti napadati plazmu obnove, a moj umni rob će nastaviti izvlačiti karte sve dok... Ne! Okrenuo sam tvog zmaja protiv tebe i natjerao te da iskoristiš sve karte iz svog špila. Ne! A to znači da sam pobjedio, gotovo je! To nije moguće! Kako sam mogao izgubiti s božanskom kartom u svom špilu? Platit ćeš mi, Jami! Možda jesi porazio nebeskog, ali ja imam još jednu egipatsku božansku kartu, daleko moćniju. Zato uživaj u ovoj pobjedi dok možeš, jer će ti biti posljedna!